أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz şükürler, hamdü senalar bolsun. Süyüklü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge salam salavatlar bolsun. Assalamu alaikum. Hurmatly cemaat. Bugünkü sizlerge ayta turgan hutbabız bol Ramazan çıkkandan kiyinki Şavval ayında 6 gün karmala turgan orozu tuğrasında. Allah subhanahu wa ta'ala sizlerden uşul Ramazan ayında tutkan orozаңыздарды жана жалпы эле кылынган жакшы сооптуу амалдарыңыздарды кечеги өткөн кадыр түндө кылган жакшы ибадаттарыңыздарды кылган айткан тасбих тахлил амалдарыңыздарды жараткан ушул улуу күндө жуманын урматында жараткан кабыл эткен болсун. Аллах субханаху ва таала сиздерден ушул жумага деп басып келген, алыс жерден басып келген ар бир кадамыңыздарга Аллах таала эселеген соопторду жазып, ошол дегеле пенде күнөөгө баткан пенде экенбиз, ошол ар бир басып келген кадамыңыздардан эселеп соопторду жазып, күнөөлөрдү кечирген болсун. Бул Рамазандан кийинки Шаввал айындагы 6 күн тутула турган орозо туурасында Ibn Majah rivayet kılgan hadiste Sauban radıyallahu anhu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال من صام 6 أيام بعد الفطر كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. Sauban radıyallahu anhu Allah razı olsun bol kişiden bol Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılıp aytты. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты, kim orozodan kiyin 6 gün orozonu karmagan bolsa, ağa 1 yıl orozo karmagandın soğubu verilet deydi. Orozodan kiyin, orozo çıkkandan kiyin, ayt ötkönden kiyin, ayt günü orozo karmalbaydı. Ayt ötkönden kiyin 6 gün orozo karmagan bolsa, al adamga 1 yıl orozo karmagandın soğubu verilet deydi. Men jaa bil hasenati felehu 10 amsalha. Kim bir jakşılık kılgan bolsa, al adamga al jakşılıktan 10 есе köpeytirip berilet deydi. Bul En'am suresinin 160. ayatında gelet. Bismillahirrahmanirrahim. Men jaa bil hasenati felehu 10 amsalha ve men jaa bis sayyiati fela yujza illa mislaha ve hum la yuzlamun. Sadakallahul azim. Allah Teala aytты öz Kur'an-ı Kerim'inde, kim bir adam bir jakşılık iş kılgan bolsa, al işke bir jakşılık verilgen bolsa, oşol jakşılıktan 10 есе köpeytirip berilet deydi. Al jakşılıktan 10 есе köp deydi. Al emi kim bir jaman iş kılgan bolsa, ağa oşol işke kılgan күнөөсүнө канчалык кандай күнөө iş azap verilgen bolsa, oşonu gana berilet deydi. Sebebi bir jaman iş kılgan bolsa, ağa azabı köpeytirilbeyt deydi. Bir jaman iş kılgan bolsa, al күнөөсүнө кандай жаза берилген болса, ошону гана берилет дейди. Алдыңкы аятта kim bir жакшы iş kılgan bolsa, al jakşılıktan 10 есе köpeytirip берилет деп өтөт да. Күнөөсүгө köpeytirilbeyt. Al күнөөгө кандай жаза берилген болса, ошол эле жаза берилет. Wa hum la yuzlamun. Alarga zulüm kılınmayt deydi. Күнөөсүнü köpeytip, azabını köpeytip, soğubunu azaytıp degende bul pendege anday zulüm kılınmayt deydi. Ve ravahun Nasa'i cealallahu l-hasene bi 10 emthaliha feşehru fe 10 eşhurin ve siyamu 6 eyyamin ba'del fitri temamus sene. Allah subhanahu wa ta'ala bir jakşılıkka
10 esege çeyin köbeytip berip atadi. 10 ese. Bir jakşılıkты kılgan bolsa, al adamga 10 esege çeyin köbeytip berip жатат. Al эми orozoda bolsa, orozo, bul orozonun biz 30 gün tutup жатабыз го. Ошол биздин 30 gün tutup жатканыбыз bul 10 ayga teti. 10 ayga. Orozodan keyin 6 gün tutup koyu, bul 1 yıl orozo tutkanga teti deydi. Sebebi Ramazandan keyinki 6 gün, bul 60 gün, 2 ayga teti deydi. Oşonda orozo 10 ayga teң bolsa, bul orozodan keyinki Şavval ayı, bul ayda 6 gün orozo tutup koyu, 2 ayga teti deydi. Oşonda 1 yıl orozo tutkandın soğumunu beret deydi. Ana Abi Hurayrata وأبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام صام رمضان ثم أتبعه 6 من الشوال كان صيام الدهر كله. Abu Ayyub el-Ansari, ana Abi Hurayra, Allah razı olsun bu kişilerden, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı deydi, kim orozonu karmap, andan keyin артынан 6 gün oroza karmagan bolsa, al adamga 1 yıldık orozonun soğumu veriledi deydi. Yemi bul Şavval ayındagı orozo kanday tutuladi? Bul orozonu Allah Taala farz kılgan. Anın артынан Şavvalda orozo karmao, bul orozodan keyinki 6 gün, bul nafil. 30 günden keyin 6 gündü tutkan bolsa, Allah Taala al adamga 30 gündün 1 yıldık ibadattan soğumu жазылат dedi. Ruya anin Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal inna Allah Taala خلق السماوات والأرض في 6 أيام من شوال فمن صام تلك السنة 6 كتب الله تعالى بعدد كل خلق من خلقه حسنة. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, Allah subhanahu wa ta'ala bul asman menen жерди ушул Şavval ayında 6 gündün içinde jaratkan deydi. Bul asman menen жерди ушул Şavval ayında 6 gündün içinde jaratkan deydi. Kim egerde ушул 6 gün orozonu karmagan bolsa, bul jer betinde kıvır etken can kança bolgon bolsa, al adamga oşonçoluk jakşılık жазылат deydi. Bul dünyada kıvır etken canı var, Allah Taala jaratkan mahluklardan. Esептеп büte albayбыз. Kançalık köp. Jer betinde kıvırap жүрген Allah Taala jaratkan nerseler kançalık köp bolsa, Allah subhanahu wa ta'ala oşol adamga oşonçoluk jakşılık жазат, берет дейdi. Ve yemhu anhu sayyiatuhu ve yerfa'u darajatuhu. Yem oşol Şavval ayında 6 gün oroza karmagan adamga al adamdın günölerini keçirip kıyamatta anın darajasını jogorı kılat deydi. Anın darajasını beyişte jogorı kılıp anın günölerini keçiret deydi. Bul uşul 6 gün Şavval ayındagı orozonun sebebinen deydi. Qila men gharasa şecereten raja'an li semaratiha yasqiha 'inda zamaniha fa alamat imsakiha hadratun ve hadrat awraqiha fa idahtarat ve mada muddatan thumma asabaha harru şemsi ve cefat awraquha. Yemi adam balası bir daraktından mömü cevini egerde engsegen bolsa, eget oşol mömü. Bir daraktan mömü cevini engsegen bolsa, oşol daraktı eget. Emi oşol daraktı kөгөрүш için emne kılat? Gün sayın ağa su kuyat. Gün sayın ağa su kuyat. Dura mı? Al darak kurgap kalbaş üçün deydi. Emi oşol daraktın önüp ketişini kaydan bilebиз? Önüp ketişini al jaşarıp turgan жалбырагынан bilebиz. Kөгөрüp turgan жалбырагынан bilebиz. Egerde oşol darak kөгөрüp turgan bolsa, andan ümit kılsa bolot. Emne kılsa? Mömü alsa bolot dep. Egerde gün çıkkan uçurda ağa ıssık deyip kurgap kalgan bolsa, al darak mömü verebil? Yok, mömü verбейт. Andan ümitli üsse bolot. Adam balası dağı Ramazandan keyin
ошол туткан орозосу кабыл болуш үчүн, орозо кармоого, андан кийин намазга, жакшылык кылууга адам аракет кылыш керек экен да. Аракет кылыш керек экен. Ошол Рамазандын туткан орозосун кабыл болуш үчүн намазда, андан кийин орозодон кийинки Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннөт кылган күндөр бар. 1-4 күнү. Андан кийин жакшылык иштерге кылууга адам аракет кылыш керек экен да. Ван Суфьян ат-Таври радияллаху таала анху аннаху قال كنت بمكة 3 سنين فكان رجل من أهل مكة يجيء إلى البيت الحرام كل يوم عند الظهر ويطوف بالبيت ويصلي ثم يسلم علي ويرجع حتى ألفت به وألف بي فمرض يوما ودعاني. Sufyan ат-Таври radiyallahu anhu, Allah razı olsun bu kişiden, Mekke'de 3 yıl turup kaldım dedi. Mekke'de. Oşan Mekke'de yaşayan bir kişi haramga keletili. Haramga kelip күндө peşinde oşal haramda tavaf kılıp, anı haramga kel söyle deydi. Kelip tavaf kılıp, namaz okup, andan keyin maga salam berip ket söyle. Oşentip жүрүp, bir-birimizge könüp kaldık deydi. Күндө kelip tavaf kılat ele zuhur peşinde, andan keyin maga salam berip, ököz salamlaşıp ket söyle. Oşentip жүрүp, bir-birimizge uşunçalık könüp kaldık deydi. Күндөрдүн bir күнүндө ооруп kaldı deydi жанагы kişi. Meni çakır dedi. Anam maga aytты, egerde men bul dünönün ötkön bolsam, meni sen juğun dedi. Andan keyin, meni juğandan keyin menin janazamda özüň oku dedi. Meni özüň kabırga koygun, meni oşol kabırga koygun keçede günü kabırda meni жалгыз таштаба dedi. Oşol kabırda meni menen çoğu bolgun, meni menen çoğu jatkın oşol kabırda dedi. Oşol kabırda maga munkar nakir surak aluvçu perişteler kelgen uçurda maga oşol maga talqin kılıp aytıp turgun dedi. Rabbin kim? Rabbim Allah. Dinin kim? Dinim İslam. Peygamberin kim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Uşunu suragan uçurda maga aytıp turgun dedi. فَلَمَّا فَعَلْتُ مَا أَمَرَنِي بِهِ وَبَتَّ عِنْدَ قَبْرِهِ. Oşentip al aytkandan keyin ağa makul boldum dedi. Al kişi bul dünyöden kayıttı. Anın aytkanını kılıp, anın janazasını okup, anın kabırga koyduk dedi. Kabırga koyduk, oşol kabırda tünödüm dedi. Uşintip uykum kelip, alsırap, közüm jumulup ketiptir dedi. Oşonda bir ün uğuldu deydi. Sufyan, bul bir tuğanыңды saqtoonun boğa talqin kılıp, Rabbin kim dep suraganda, Rabbim Allah, dinim İslam, Peygamberim Muhammed dep aytıp turuğundan senin, sana hiç qanday kajeti yok dedi. Dep, menin kulağıma uşunda bir ün uğuldu deydi. Fakultu, emne üçün dedim deydi. Emne üçün dep suradım. Suraganımda bul Ramazan ayını karmayt ele. Ramazanda orozonu karmap durup, artınan Şavval ayında 6 gün orozonu karmayt ele dedi. Kokustan turdum deydi. Tursam hiç kim yok deydi. Bir ödü de kürbödüm deydi. Darat aldım, namaz okudum, kayra uqtadım deydi. Uşintip 3 jolu kördüm deydi uşun nerseni. Andan keyin 3-cü jolu bildim, bul Allah Taala'dan ekenini, bul şeytandan emes ekenini bildim. Andan keyin anın kabırından kettim, ben andan keyin Allah Taala'ga kayrıldım. Allahumma vaqfini li siyami Ramazan ve ittiba'ahu sittete min Şevval. ووفقني الله كبير المتعال
Андан кейін Аллах Таалага кайрылдым. Аллахым, мени ошол орозого жеткирип, орозодан кейін 6 күн Шаввал айында орозо кармоого мени жеткирген. Деп Аллах Таалага кайрылдым дейт. Бул окуядан максат ушул биздин орозодан кийинки 6 күн орозону кармагандын себеби бул. Бул жерде Аллах Тааладан Усман Саури булга айтып атат, сен буга талкин кылып, буга шерик болуп жатуунун эч кандай кажети жок деди дейт. Себеби бул эмненин керемети? Бул орозонун пайдасы. Андан кейін орозодан кийинки 6 күндүн Шаввал айындагы орозонун пайдасы дейт да. Бул Шаввал айындагы орозо кандай кармалат? Бул орозодагы кийинки 6 күндү бул ушул Шаввал айында бөлүп кармаса да болот. Bir аптада 1-4 күнү кармап, андан keyinki haftada 1-4 günü. Sebebi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1-4 günü oroza karmayt ele. Aptasına. Oşol aptasına 1-4 günü karmasa bolot. Uşul mustahab. Üzüp karmagan. Bul Şavval ayında gana berilet bul soğuptur. Orozadan keyin bul Şavval ayından keyin berilbeydi. Oşonduktan oroza ayaktap kaldı. Oroza çıkkandan keyin ушул Шаввал айындагы орозону кармоого ниет кылайлы, аракет кылайлы. Ани Ибн Умар радзияллаху таала анхума аннаху qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem men sama Ramazana thumma atba'ahu 6 min Şevval kharaja min zunubihi kayawmi waladathu ummuhu. İbn Umar radziyallahu anhu Allah razı olsun bu kişiden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, kim orozonu karmagan bolsa, andan keyin Şavval ayında 6 gün orozonu karmagan bolsa, al күнөөсүнөн ушундай тазарып чыгат, энеден туулган бала сыяктуу дейт. Энеден туулган бала сыяктуу болуп, күнөөдөн чыгат дейт. Энеден туулган балада жаңы төрөлгөн ымыркайда күнөө болобу? Күнөө болбойт. Күнөө болбойт. Ошол энеден туума баладай болот дейт. Күнөөдөн ушунчалык тазарылат дейт. Ошондуктан ушул Шаввал айында 6 күн орозону кармаганга аракет кылайлы. Себеби орозонун кийин тамакка киришүү, тамакты көп жөө, бул медицина тармагы жагынан дагы бул адамдын ден соолугуна зыян дейт. Себеби биздин ашказаныбыз азыркы учурда ушунчалык кичинерип калган. Бирок кичинерип калган. Көп жегенден кейін адамдын ашказанына оор келип калат да. Ошондуктан бул нафил кылып Шаввал айыны бизге Пейгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жол жобосуну көрсөттү. Ошол ашказанга, адамдын баласыга ашказанына зыян келбеш үчүн, акырындап үйрөнүш үчүн ушул орозо нафил Шаввал айындагы зыян келбеши үчүн, адамдын ден соолугуна пайда болгону үчүн бул орозо нафил болгон да. Bir haftada 2 gün, keyingi haftada 2 gün, keyingi 3. haftada 2 gün. Oşentip üzüp tutkan mustahab, soğuk bolot. Oşentip Şavval ayını orozosunu karmaganga niyet kılыңыздар. An Ka'b ibn al-Ahbar деген сахаба, Allah razı olsun бұл kişiden, Fatıma yenemiz bir gün oruğa çaldırıp kalat. Oruğa çaldırıp orup kalat. Andan keyin Ali razıyallahu anhu kelip Fatıma yenемizге, "Ey Fatıma, sen бұл dünyadagi tattoolardan emneni kalaysың?" dedi. Emneni kalap jatat жүрөгүң? Ошол нерсени айт dedi. Fatıma yenemiz andan keyin men anar жегим келип жатат dedi. Men anardı қалап жатам. Anar жегим келип жатат. Разияллаху анху biraz ойлонуп туруп калды. Себеби анда акчасы жок эле да. Акчасы жок эле. Базарга барды, базардан бири карыз алды дагы bir anardı сатып алды. Жолдо келе жатса, жолдун жээгинде каралбай калган жолдун ортосунда жаткан bir аксакалды көрөт. Bir kişini көрүп калат. Жолдо каралбай, ушунчалык жүдөгөн bir kişini көрүп калат.
Ali raziyallahu anhu ağa toktop, emneni xalaysың, bir tuğan? Emne oldu sana? Dep suraganda, ya Ali, Ali, men 5 günden beri uşul jerde, joldun ortasında turam, uşul jerde 5 günden beri turam, mende mağa kayrılı bir dağ adam surap koygan jok deydi. Bir dağda adam surap koygan jok. Men anar jegim kelip jatat dedi de janagı kişi. Men anar jegim kelip jatat dedi. Andan keyin Ali raziyallahu anhu oylandı. Eğer de men bul anardı Fatima kalap jatsa, men bul kişiге berip koysam, Fatimaga jok kalat. Fatimaga alıp barsam, bul Allah Taala'nın ayatı esine kelip, "Ve emmessâile felâ tenhar", seler sorauvchilarga oroy muamele kılbagıla degen ayatı eske kelip ketedi. Men bu surap jatsam, buga oroy muamele kılıp kalgan bolam bu. Jol bolsa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisi esine kelip, sorauvchilardan suragаны kolunu kaytarbagıla degen hadis da esine keledi. Oşentip oylanıp turup kalat. Andan keyin jana anardı ekiге bölөt dagы, jarымысын jana kişige berip, jarымысын Fatime enebizге alып barat. Apargan uçurda Ali raziyallahu anhu şunçalık köngülü çögüp, eme toluk bir bütünde alıp kele albadım dep köngülü çögüp turganda Fatime enebiz kelet dagı Ali raziyallahu anhu'nun mürüne koyup, "Kıjalat bolboңuz. Siz oşol kişige bergen uçurda menin jürögümdegi kalagan nersem ketti" dedi de. Siz oşol kişige bergen uçurda menin jürögümdegi kalagan nerse ketti. Men oşunçalık sүйündüm dep turgan uçurda eşik tıkıldap kaladi. Eşik tıkıldap anan Ali raziyallahu anhu suraydı. Kimsen degende, men Salman Farsi dedi. Eşikte açыңыз dedi. Andan keyin barıp açat, Salman Farsi'ni göredi. Kolunda bir tavaktı göredi. Tavak. Üstü jabılgan. Andan keyin Ali raziyallahu anhu'nun koluna koydu. Andan keyin Ali suradı, "Bul emne?" Salman dedi. "Bul emne buldu?" Suraganda, "Bul Allah Taala'dan Allah'ın elçisinde bolgan belek, Allah'ın elçisi sizge belek kılıp jibirdi" deydi. Üstünü açsa, anın içinde tavakta 9 anar turuptur da. 9 anar. Andan keyin Salman Farsi'ye qarab, Salman Farsi, bul eğer de mağa bolgan bolsa, bul men üçün emes dedi. Men Allah üçün birdi bergenmen. Bul 10 uçtuk boluş gerek dedi de. Men birdi bergenmen, Allah mağa 10'du beriş gerek. Bul 9 eleken dedi. Bul mağa emes dedi de. Andan keyin Salman Farsi küldü dağı, çöntögünen bir anardı çıkardı dağı kayra koşup koydu da. "Ya Ali, Allah sana 10'du bergen. Men seni bir sınap köreyim dedim" dedi de. Bu hadiste Allah yoluna "Men jaa bil hasanati felahu 10 amsalha." Kim Allah Taala'ga жақшылық kılgan bolsa, ağa 10 ese kılıp beret dedi de ayette. Bunu qarаңыздар, Allah yoluna bir kişine yoldun jeginde hiç kim karabastan adamdın karabasından kalgan kişiге bir jarta anardı berdi. Allah subhanahu taala al adam Ali'ge kança anardı? 10 anardı kılıp, belek kılıp berdi de. Ema oşol bir hadis menen bitireyle. Bul akırkı ümmetke soğubunun 2 ese kılıp berilgenden kasiyeti tuğrasında. Adam biz akırkı ümmet, bizge Allah Taala bir işti kılgan bolsak, ağa 2 ese kılıp soğup bergenden belgisi 3'e eken. Birincisi ennehu kana a'marul umamil madiyye tawilatun ve ta'atuhu kathiratun. Birincisi ötken ümmetlerden ömürü uzun bolgan. İbadatı dağı köp bolgan deydi. Ötken ümmetlerden köp yaşagan, ibadatı dağı köp kılgan deydi. Ve a'maru hadihil ümmeti qasiratun, fekanat ta'atuhum qalilatun.
Al эми акыркы үммөттүн болсо өмүрү кыска. İbadati dağı az deydi. Akırkı ümmetin. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetini aytıp жатат da azırkı bizdi. Bulardın ömürü dağı kıska, kılgan ibadati dağı az deydi. Faddalallahu hadihil ümmete ala ummemin salifati bitad'ifil a'mali ve tafdili avqati ve leyletul qadri litakuna ta'atuhum ekteru min ta'atil ummemil madiyye. Allah subhanahu wa ta'ala bul akırkı ümmettin ötken ümmetlerge emnesi menen darajasını jogorу kılıp, soğubunu ekese kılıp berdi dese, Allah subhanahu wa ta'ala bul akırkı ümmettin bir işti kılgan bolsa, oşol işti Allah ta'ala eki eselentip, köytüp berүүsü menen aldıkı ümmetlerden özgöçelentdi de. Andan keyin Laylatul Qadr menen deydi. Oşol Laylatul Qadr'da күнү ibadat kılganı ötken ümmetlerden ibadatıga karaganda köyrök dedi de. Laylatul Qadr günü bir ile ibadat kılganı, misалы, жақшылык kılganı aldınкы ötken ümmetlerden ibadatına karaganda oşol ibadatı köyrök dedi de. Misалы ötken ümmetler 100 yıl, 200 yıl yaşaganda bizdeki azırkı учурда kança 100'ge kirбей kaldık. 40, 50, 60'ta ketip жатат. Oşul Laylatul Qadr tünü bir ile жақшылыk kılıp koygonu oşul ötken ümmetlerden ibadatına karaganda köyrök dedi de. Uşul nerse menen akırkı ümmet ötkenki ümmetlerge karaganda ayırmalanat deydi. Musa aleyhisselam Allah Ta'ala'ya kayırılıp, ey Rabbi, men Tavrat'ta bir ümmetli taptım. Al bir iş kılgan bolsa, anın işi 2 esege çeyin, 10 esege çeyin köbeytiriletken, күнөлүк bir iş kılgan bolsa, oşol күнөсүнө жараша эле жаза берилеткен. Oşol ümmeti menin ümmetimden kılçı dep soraganda Allah Taala aytты: "Ya Musa, tilka ümmeti Muhammedin taji'u fi ahiri zaman." Musa, al Muhammed'in ümmeti dedi de. Al Muhammed'in ümmeti kıyamatga jakın keledi dedi. Azırkı bizde aytıp жатат, bizde oşol bir ile жақшы işi deydi, oşo 10 esege çeyin köbeytirilet deydi. Şonduktan bu şol Ramazan ayında köyrök işlerde, жақшы işlerde kılganга hareket kılaylı. Ekincisi derejatul cennet, beyişteki darajalarının jogorу болгону deydi. Başka ümmetke karaganda emne menen ayırmalanat dese, cennettagi daraja menen deydi. Kıyamatqa bargan uçurda, kıyamatta oşol pendenin her bir kılgan işi hiç kaçan bir kılgan işini dağı kemippesten Allah Taala oşol ihlas menen kılgan işinin soğumunu beret deydi. Kıyamatqa bargan uçurda. Al эми bul akırkı ümmetin ibadatı kemçildik menen bolat. Misалы bir namaz okuy turgan bolsok, oyubuz bir жерде емес. Namaz okup ötken bolsa, biribizin oyubuz bazarda bolsa, biribizin oyubuz başka jakta. Эми ошол akırkı ümmetin kemçiltigini Allah subhanahu wa ta'ala özünün bereşendigi menen, ululuğu menen köbeytiriп bereli deydi. Özünün ululuğu menen, bereşendigi menen oşol kançalık oyu bölünüp namaz okugan bolsa dağı oşonun soğubunu 2 есе kılıp beredi deydi. Bul ötken ümmetlerden ayrımalanıp turgan bizden bir belgimiz uşul eken de. Akırkısı bul 2 eselenip berilgen soğup deydi. Birincisi bul kıyamatqa bargan uçurda adam balası uşunçalık bul düğüne birbirini tillep koyot, birbirinden karız alıp koyot, uşunçalık birbirine jakalaşıp jabışıp birbirinden soğup ümit talap kılıp atkan uçurda Allah subhanahu wa ta'ala kıyamatta oşol bir adamды tillep koygon bolsa tillegendigi üçün bergi adamdın soğubunan berilet deydi. Soğubu kalbay kalgan bolsa tigini kimdik күнө tildep koygon bolsa al adamdın күнөөсү bergi adamga жүктөлөт deydi. Oşondoy birbirinden talaşıp
сооп талашып, bir-бирине жагалап калган учур болот кыяматта дейт. Эми Аллах субханаху ва таала ошол экеселентип берген сообу ал адамда калат дейт. Кыяматка азыр bir адамдан bir жакшылык кылган болсо, тигине дагы бербейсизби? Тигинен дагы кош бербейсизби деген бул адамда биздин ушундай сыпат бар го. Bir жакшылык кылып жатса дагы тигинен дагы бербейсизби деп. Кыяматка ураганда дагы Аллах Тааладан сурайт экен, ошентип. Я Рабби, тигинин экеселентип сооп бердиң, ошонун да бербейсизби дейт да. Кыяматка ураганда дагы Аллах Тааладан сурайт экен, ошентип. Андан Аллах Таала, "Жок, мен ал пенденин кылган ибадаты эмес, мен ага мен өзүмдүн рахматымдан бергим. Мен ага экеселентип соомду бердим. Мен андан бере албаймын" дейт экен да. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Allah Taala uşul aytılgan hadislerge amal kıluvchilardan kılgan bolsun. Ve ahiru da'wana elhamdülillah.